Yeah, greetings bolweni sanibonani sanibingelele emakhaya kuphi nakuphi la nikhona bantu base KZN sibonga kakhulu kunina ngokulandela lolu hlelo oluyingqayizivele intandokazi yenu iDurban Network siyanipusha ukuthi just go in numbers and subscribe on our YouTube channel niqhubeke ni like and comment nalapha ya ko TikTok igama ke usabela umfowanda basinsizwa le ezansi emkhomazi kanti ke namhlanje sivakashelwe umlandeli webhola odume kakhulu umfoka kufa odume ngelikaGubevu mfowethu siyabingelela studio. Ngiyabingelela nami ndiyabonga leli thuba kwaDurban Network Yes. ukuthi bandibize ndibe i-guest yabo namhlanje ndiuGubevu ZN uNkosinathi Kufa elasekhaya. Njengoba sihleze sisho ke ngani zakwethu ukuthi sinilandela wonke umuntu eningafisa ukuthi nimbone sixoxe naye sizwe kabanzi ngemvelaphi yakhe mfowethu ngicabanga ukuthi baningi abantu abakubona sebekubona eStadium bekubona on different social media platforms bazibuza ukuthi uGubevu ZN lo seqhamuka ubani usuka kuphi mhlawumbe ungasilandisa nje ngokuthi imvelaphi yakho imi kanjani. Njengoba bese nibulisile okokuqala nje manje ngiqale phaya ekukhuleni ukuze ke into bene background. Yes. Igama njengoba bese nichilo ndinguNkosinathi endaliphiwa ngutata nomama. Yes. Kufa isurname. Ndingumfana ke okhulele kula mhlaba wamaMpondo eFlagstaff. Kwisigodi saseDudumeni. Ndingumfana ke okhule ekwanabantu kwabo azalwa nabo. Kumama notata singabantwana abayi9. Yo. Mna ke ndingumntwana wesihlanu. 4 emva kwami 4 phambi kwami. Kwabe sekuvela ke lo Nkosinathi wakwakufa ofunde khona pha kula mhlaba waseFlagstaff emaMpondweni. Yes. Ndafunda khona ke uqalela kwibanga eliphansi ndayofika kwibanga lika grade 9 kusho kanjalo ngo standard 7 on that time. Yes, yeah. Ndabe sendingumfana ke omuvayo. Yes. Oza lapha eThekwini ndizofunda i-high school yami. Yes. Ndibe ngumfana ke ofunde pha kulamhlaba waseMlazi. Kwaphi eOgwini. Ogwini, yes. Yes, sisikole saziwa kakhulu eso ke endifike ndafunda khona ugrade 8 sorry ugrade bani 10. Yeah, 10. Grade 11 yes standard 8 and 9. So ke kwacaca uba ke apha esikolweni khandi bemdeke ngokwezimo ke ezempilo. Yeah. Ndawushiya ke ugrade 11. Ndazama ukuphila ngoba ke nesimo sasekhaya sasingekho that rich. Yeah, yes, yeah. Ndi proud ke ngami. Ngoba ke ukuyeka kwami esikolweni zange nje ndivele ndizithele ngamanzi abandayo. Yebo. Lento ndifuna ba ndiyibeke ngokuthi bendihlala notata kaPhethekwini. Kona isiZulu ndiyasizama since ke ndifunde apha. Kodwa ke mhlambe sizobuye simlahle umuntu lo muntu ubuye afake isiXhosa but nizozama ukuthi ndincenge. So ndangumuntu ke okhangela ukuphila. Yebo. Ngo-2006. Before uyaphambili khona la ngifuna ukuthola khona ukuthi ekuqaleni masiqala inkulumo uthe ukhulele eFlagstaff emhlabeni wamaMpondo. Njengamanje ukhuluma ngokuthi uzokhuluma isiXhosa. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ekhaya isiXhosa nesimpondo mhlawumbe nesibhaca kuhlukaphi lezi zinto lezi. I-language isimpondo andisazi kahle ndizoba honest nje kuwe ngoba khona into ethi mntam
Yes. Esixhoseni khona into ethi mntam. Ntami, yes. Kube sesizulwini ke kube khona umfethu uyabo. So kuhluka nje izinto ezincinci kodwa andikwazi ukukushiya ungandivi bandithini noma ngathiwa ndithethe iphi language is close. So ungangandiva nje mhlambi ke ngoba ndingazi namba ke indawo nosubungayiva. So akukho that mehluko okhona. Yes. Hayi sesingaqhubeka. Yeah. So ke ndazama ke ukuphila ngo2006. Manje ndazama ukuphila ke ukufuna amatoho. So uyekile esikoleni Ndisiyekile isikolo. Ngenxa ye challenges ke esike sabhekana nazo singumndeni wami. Njengoba ndibaleli basibe ngabantwana abawu9 nabanye beyafunda ndiyabona ukuthi noko man utata usebenza yedwa. So njengoba esebenza yedwa nami njengendoda manike ndizame ndibone ba akukho lapho endingalekelela khona na ngokwasekhaya. Ndazama ukufuna amatoho 2006. Kwabheda ke kwayilonto kwazothi ke ngo2007 yes nangumuntu ke obhaqa kwinkampani yapha eSiphingo ekuthiwa nguMax Steel. Max Steel Ukhona nje pha kuJona Road. Nangumuntu ke ophila ngetoho 2007 kungulala vuka. So ke uyaqonda ba ke na ndingumfana mos. yebo no girlfriend. Girlfriend. Akuthi wasokhula impela wasofena sesigabeni sama girlfriend. Yes. Yeah. So ndano girlfriend ke ongu-Andisiwe Fihla nasithandane ngo2005 naye. Kodwa sayiqhubeka impilo ndizomveza nje lapha kuba ke impilo 2007 indinike umfana kuye pha ngoJuly. Nice one. So uvela ke kanjalo ndingumuntu ophila ngamatoho kanjalo. So ke saluncengo oluthando mna naye ndikulamatoho kwazothi ke ngo2008 ndingumuntu ke futhi ke oqeqeshiwe napha inkonzweni utata behamba nami ndikhonze phaya kula cawe yasesheshi ama-Anglican. Kwasente lalivela ndandilibeka so ndacinga ukuthi ndenze incwadi ilicense. Yes. So ndayenza ke ilicense ndizama on 2009 ndizama ubonakala ukuthi ke nalapha kwilearners kunzima. Kodwa ke ngamandla kaThixo ndayichola ilearners June 2009. Ukuyithola kwami ke ndizame futhi nelicense ngokusheshsha. Kuyabhukhwa ke kwezinto. Nomsebenzi ndiyaphusha ngapha ndiyazama ngapha ngamandla kaThixo 2010 January I think kwangomhla ka18 ndiyichola i-driver's license. Incwadi zami ndandisenzela ukuthi ndikwazi ukuphila, ndikwazi ukuthola amasenti angcono. Abese sithi ke yena kum uhlaleleni kule nkampani ngoba kaloku uyayibona imali esiyitholayo ba angeke iyenze izifiso zakho ngendlela broad ngayo engqondweni yakho. Yes. Abese sithi ke lo mfana uyazi ukuthi igundane uma lisebhakedeni lisube lingakwazi ukuphuma. Kodwa once uvula isicapha noma isiciko sepheli ube sowuliqubuda ibhakede igundane lizobaleka lizoyithola indawo yokucasha futhi likwazi ukuphila. Kusho lo mfana waseTanzania ongu-Abdul. Engqondweni yami ndiyicinge into ayishoyo ngo2010 sihlale phansi ke nonkosikazi ndasendimenze unkosikazi yes 2010 kwadlala iWorld Cup sendivelile kwabo. Kwafumaniseka kuba ke naye ungumuntu ofundayo ufunda lapha eDUT. Oh yeah. Yes. So ke sayiphila ke impilo sihleli naye futhi sivumelana uba nyani ke mhlambe ukuyeka kwakho umsebenzi option ngoba nyani imali oyihola yayikho asikwazi ukwenza izinto la fanele sithenge isonka fanele sirente fanele sithenge ugesi. Impilo ke ila yashintsha khona ndabona banyani ngoku ndiyangena ebunsizweni. Noma ke ezinye izinto mhlawumbe ningakhanda izibalule ezokweluka ngoba ke siyeluka thina emampondweni. Yebo. Mhlawumbe ndizikhiphe kancane. Ndingene ke nyani ke ndizibone nyani futhi ukuthi hayi ndiyangena ebudodeni ndingukosinathi ndinjalo.
lapho ke ndiuyeka nje umsebenzi kukhona umakhelwane wami eLamontville othenge itekisi kusho ukuthi uve ngadletyananye uba ndinayo ilicense futhi ndinayo iPDP ngumzuka kwamseleko ngoba ke manje ugagula kanje andinahlazo ngabo futhi nabo abanalo ihlazo ngami. Yes. So ke basiqashane ke nabantu andisisigora ke lapho ndijima nensimbi njengoba ubona umzimba wami ungakanani noma ungasajimi kodwa uyakuxelela uba bendike ndayenye isize. Hayike basiqashane nabantu sivumelane ndiyithatha imoto yabo ndisebenza ku-association waseLamontville Taxi Association. So ke ndisebenze ke eLamonti uday 1 wami kube kuhle kwakusathi ke makufika emateksini on that time ufika uthenga ikesle drink uthenge amakhekhe kube mnandi enzela uba kaloku nabanye odriver bakwazi ukukwamkela bakwazi futhi ukukunika uthando mhlawumbe in case unenkinga endleleni bakwazi ukukulekelela. Ezinkampani into endifike ndiyenza manje ngizodeliver ndifike ndihosha umoya ukuthi kuphilwa kanjani la kuholwa kanjani ngoba khumbula uba ndingulomuntu ozimiseleyo ngempilo futhi ofuna ukuphusha at the same time futhi ukhona nalomuntu onguanisiwe osengunkosikazi wami uthembisa ngokwalesela emzini naye ulo wendiphusha ndifike ndimbalisele emalanga ba hayibo ndifike endaweni enje ndathi abese sithi yena hey uyazi uma umuva lapho kungangconywana ngoba phela sizama impilo mina naye. Yes. Mhlambe nje ngokubhekelela nesikhathi sibheke mhlambe impilo yakho soqala ukusupport ibhola vele ibhola ukusupport into obuluku ukhula nayo noma into nje eyazivelela nje. Hayi ke futhi ibhola into vele from 8 years ndilisupporta qha bendizama ukuveza impilo yami nje yona ibhola ndiqale ngo1996 I think 1998 or 9 years ndisupporta yona le Kaizer ke esigulisayo namhlanje isenza izinto ke Kaizer on that time sikhula sisupporta sisupporta nje le Kaizer sibukela komakhelwane ufike la kuthiwa usupportani nditsho ke ndithi hayi ndiyiKaizer uthi ngena uma ukwayinye team hayi dlala eminyango so ke ndiqhubeke nayo kwiKaizer but noma ndiyishile yona but yona vele ndiyisupporta ngisemncane ndakhula nayo ndafika la eThekwini ndayisupport iKaizer safika esikolweni namajite support iKaizer sayisupport so siyisupporta le Kaizer ndisendibona ke ngonolunye uthando kodwa ke ngonoluthando le background ukuthi vele ndisemncibe ndiyile Kaizer ayike ndikhule ke bese ngifika ke lapha eThekwini sendikwazi nokuphila sengikwazi nokuzenzela izinto ndaqala ndasebenza njengoba bese ndishilo ngihamba nale Kaizer so ke kwazi ukuthi ngo2014 la ndikhona niseyile Kaizer sa arrange ke nonkosikazi ukuthi njengoba sekudala sihleli isiganene ngo2010 sazama ukuthi masilungiselele ukuthi masekumbulwa utata nomama sebephilile be right behlambululiwe masingene emchatweni ngenhlanhla kumndeni wakhe unkosikazi wandivumela ndachata ngo2015 ngomhla ka10 October so ndizama ukuveza yonke into ndiyile Kaizer mos sachata ke nonkosikazi kwakuhle kwayilonto ngomhla ka10 October 2015 kwakukhona ingoma eyayidume kakhulu on that time kwakuyishumaye yes ikhumbula ndangena ngayo nje impela nditshona phansi ndivoshoka wasaqhubeka ke nempilo kwa2016 uhlala lapha ngaleso sikhathi ndihlalela Montville okay ndihlalela Montville ndihlala khona nje impela ndikumhlala hayi ke zaqhubeka impilo ndiyasebenza ndiya part time ndiyasebenza ndiya part time kube sekuzothi ke ngoku ku2019 nempilo ke sendiyibona ingcono nokuya kunkosikazi esinaye seqhibile ko DUT ehlele ngasebenzi wazobusiseka ke ngomsebenzi ngo2020 if I'm not mistaken ndabe ndivela ke
njengomlandeli okhona ongasa part time ose free ngeweekend. Oh, so uyakwazi ukuya ema-ground. Yes, ndavela ndisothukile. Ukothuka ke kokuba ndingumuntu oyayo e-stadium, ndikhumbula ukuya kwami e-stadium la nise-FNB, ndingumuntu ohlala lapha phezulu. Kodwa ke ngiyabona uba ikhona into eyenzeka la izantsi. Isiphithiphithi. Entshukumo. Ndingumuntu ke onenhliziyo ebathandayo abantu, ndingumuntu onenhliziyo eyibonayo into eyisupport ukuthi laba abantu njengoba begqushalaza lapha bayasupport. Hayi ndibuye eGoli ndize lapha eThekwini. Ndithi manje ndiyibukela igame ndiyibona uba bendihleli lapha. Kodwa ke ngokunala abantu abahlala la enqenqemeni nje obabonayo ukuthi bangamabhoza. Hayi ndisho ngenhliziyo. Ndibese ndisithi ke ngoku njengoba leli support andiyababona ke nabafowethu manifika la eThekwini ukuthi hayi bobuyile eGoli asikubonanga nje. Hayi ke so uqala manje ukuba yi-support recognize nabantu sebeyabona. Yes. Ndingumuntu oculayo kwapha ekukhuleni kwami. Ngiyayithanda ingoma. Ekuseni nje kungenzekanga lutho ndivele ngiqhume nje ngengoma. Futhi ke ndisisicefe mase ngicula. Hayi ke kuzothi ngenye imini sisemabhida kube sekufikela egenge ngasekhaya ke Kokstead nakoBizana siyazana ke wapha ekukhuleni. Oyise. Hayi ndive bayacula ndibona uba hayi nami ndiyalithanda ligiya abacula ngalo. Kube sekuba nomfowethu ke ekuthiwa nguMahayi kwelicala lesupport. Ofike naye wanomoya othi mawundikhonze. uMahayi ZN. Normally ujwayele ukuthwala isikhafu seSouth Africa masisemabaleni abeka izandla kanje. Andikhonze ke lo mfowethu ebona ipotential kumina. Nami futhi ndibona ba la kwa support ukhona abantu abanirecognizeayo ukuthi ikhona into abayibona kumina. Hayi nginamandla bhuti apha engomeni. Angivunye mhlawumbe ukubuka kwakho iphi aspect yakho eyayenza ukuthi bakukhonze babone that willingness of hayi babona indlela engiqala ngayo iculo. Ukuthi le ndoda ine voice futhi ine voice nje iyakwazi ukusifaka nje iyakwazi ukusiphakamisa. Ukusiphakamisa ke nditsho ukuthi ke kubuye phakamise nezandla ubashonisele ubashayisa izandla. Bayayibona lento ukuthi le ndoda inegalelo elikhulu. Hayi futhi ndiyiqhube lento bese ndithi no man njengoba ndikhona ke ngoku I think ngo-2021 2020 I think iCovid yathi mayifika yasiphazamisa sangakwazi ukuya emagroundini. Bese ndithi nisemsebenzini iveke bequicker ingqondo yami ukuthi kunabafowethu ababhalile omakalapha kahle izithakazelo zami ndinguMaduna uGubevu noKhala uMsuthu uJiana uSijekulu sala kulandela. Bese ngiphika ke manje uGubevu ZN ndithi Gubevu ZN khona umnyusisi ke kuthiwa ngithembeke emsebenzini esisebenza naye andiframele lento ku-computer ayikhuphe as it is ndiyithanda ngoba vele empilweni yami bendinephupha lokuthi imoto yami ngizoyibhala Gubevu ZN since ndilapha eThekwini but ndikona ndikwasemampondweni eEastern Cape yangafiki lento kaEC kwave kwagqamaleka ZN since ndisebenza eKZN ndifunde eKZN. Yavela kanjalo ke lento ndenzela abantu bangabi confused abanye baloko bethu Gubevu ZN abanye bayabanga bathi uGubevu EC. Yes, yeah. But ke mina ndayithanda ngokuthi ndihlala eKZN ndayiveza ngokuthi ndinguGubevu ZN yaqhama kanjalo futhi ke without knowing ukuthi uGubevu ZN angagcina ilento aseyiyo manje. Andifuni ukuxoka ndingumlandeli ovelele futhi onganamahloni ngokuvelela kwami futhi onesibindi sokuthi i-team yethu ngiwuGubevu ZN okuyiKaizer Chiefs ingenzi kahle nginesibindi sokuyithanda nginesibindi sokuyeseka ngoba akukho la engathi ngizoyisupporta khona uma isenza kahle uma ibheda sefane ngibaleke. NdanguGubevu ZN futhi ke bhuti ozifikela ngqo engomeni noma ngathiwa inhloboni yengoma ngiyafika futhi nje mase ngifikile sube sengifikile. Mhlawumbe mfethu mhlawumbe sikhulume ngayo ke Chiefs manje ukuthi ama result ngiyacabanga njengoba usubekile ukuthi wayijoyina ngesikhathi
during the glory days, if I may put it that way. Kwahamba i-team yagcina ingasaperform kahle, seyiney'nkinga ey'hlukahlukene. Yini mhlampe wena ongathi uma ubuka i-Chiefs ungathi iyona nkinga yayo eyenza ukuthi i-underperform kusuka kule minyaka nje kuza ngane? Mhlawumbe mangase nje ndingene lapho i-Kaizer Chiefs ibhuti omdala ndingathi mina ilimele ngo-2015. Yayithathwa nguSteve Compera if ndikhumbula kahle. Yes. Ilimele lapha iKaizer, ndikhumbula ukufika kwakho Steve Compera waba ne-changes ezinkulu, elahla abadlali ababe nohlonze kakhulu lapha kwi-Chiefs. Engabala nje kuyo endisakhumbula kahle uLetso Lonyange owaphuma, owathi mayiphuma sasala silimele siyi-Kaizer Chiefs, engingazi ukuthi uma ulahla injini yemoto uthi leyo moto mayihambe kanjani. I-combination eyinhle kakhulu kuye noSiphiwe Shabalala nabanye ke noma ningesakwazi ukubakhumbula kahle, kodwa ngicabanga ukuthi iChiefs yafa lapho 2015. Yancenga ke itotoba injalo, kumane ku dediso coach kungena abanye noma ningesakwazi ukubabiza ngokulandelana. Ndifuna ukuya kulento yokufa kwayo. Yeza ke yaqala ya pick up ngo-2019 iKaizer. Idlalelwa ngoManyama, ngoNikovic, ngoGeorge Maluleka. I think kulo season sahlala nje futhi ku-number 1 sazophuncuka ileague ngo-30 minutes. Wafama sayithatha lo league ngexesha babe sidliwa yiBarocco ngo-1-1 kukhona noBilliard. Yes. Lapho ke futhi yabiye yalinyazwa iChiefs kuhamba kaGeorge Maluleka. Ngikhumbula ba waba ne-pre-contract neSundowns. iChiefs kwathi ngenxa yenhliziyo ezincane nokuthi mangibuka imanagement yeChiefs azange ikwazi ukusebenzisa umqondo wokuthi masimsebenzise uGeorge Maluleka siwine ngayo leyo league ukuze athi eya kwiSundowns at least sibe sine league. Ngicabanga ukuthi ke ngo-2020 kwaba khona nje ukuba ungakhaliphi kwemanagement yeChiefs ngoba ukube yayimvumela uGeorge Maluleka angikufihlisi lokho leyo league sasizoyithatha ngoba kwakhona ukuthi mhlawumbe I think kwasekusele 6 games siba nama draw amaninzi lapha iSundowns yabikhuphuka. Yasididisa yasiqeda iSundowns le yayicoachwa uPitso yona. Thina andisazi ucoach wethu kwakubani angisakhumbuli kahle. But sadidisaka lapho yafa yaphela iKaizer bongelo langa ngabuya ngijuluke ngiyibhadi ngikade ngibukele kwabangani bami. iKaizer luzile ngafika endlini ndinomsindo omumbi. Ngikhumbula nje ingane yami engibuza ukuthi iKaizer yenze njani. Uyabona ingane ezothi mawuyiphendula ube neya fume kodwa ngabe ngathi ngoba ingane yami ngiyiphendule kahle. Salimala kulesi ngo-last day. Salimala ngomzogcina. But ke kwadlula lapho. Ndize nje ekuthaneni ke iKaizer ke yaqhubeka ke ever since sisuka ku-2015. Anabalandeli la ku-social media bayakhuluma ukuthi iKaizer so much years ayina cup while it's a big brand. So ke sayinyamezela ke iKaizer kuba sisayinyamezela nangoku. Engicabanga ukuthi ke ngoku noma ingenzi kahle kodwa noko ibhola layo liyabukeleka. Kuphela ke uMr Nabi ngithi mina akazibambe ziqine. Noko uyayena emane eshintsha ama line up engibona ukuthi yinto embizela ngama lose nangama draw. Mawuthi uyabuka ngenye imini udlalisa abanye abantu ngenye imini adlalisa abanye abantu esingazi ke mhlawumbe intoni afuna ukuyibona noma ke mhlawumbe sevele yena wazixela uba le season isiveli kanje. Engifuna ukuthi kodwa singamakhosi fans asimnike ithuba. uMr Nabi mhlambi ikhona into azosisela yona kwiChiefs if usingamnyamezela njengoba enikwe u3 season. Simnike ithuba nanokuthi mhlambi sibe neprayer yokuthi ne management mayikwazi uku-add ama quality players. Mhlambi noma ndingathi nje i-add ama players
awu4 or 5 ngokubuka kwami kwiChiefs ekhona manje. Mhlawumbe wena njengomuntu oyibuka iChiefs yes I'm sure ikhona le line-up ukuthi akathi mayidlalisa mhlawumbe uyithande uyayubone kwamaphi kakhulu ama positions ukuthi ayichayazi i-team yami mayinga edala iqinise la kuma window period singayibamba iChiefs ngokubuka kwami right now sikhuluma ngento yamanje uma ingazama amadoda amabini azongena phesisweni bese izama amadoda amabini ayi-striker ngikhuluma ngabantu abaqedayo epalini abashaya amagoli showcase 2 strikers 2 midfielders mhlambi sesinga-eda ke nje i-backline mhlawumbe umuntu oyedwa ongazama nje ukuqinisa amadoda esinawo hayi ngoba ngingawathembi hayi ngoba futhi lamadoda engeke awenza umsebenzi angawenza kodwa nje ngidinga nje ama midfielder awu2 ne striking force ezu2 yes bese ke siyabalansisa nje lapha emuva ngomuntu oyedwa ngibona ukuthi iChiefs ingaphakama ngoba mangithi ngiyayibuka indlela edlala ngayo kukhona ukuba careless la ku midfielder nokuthi mhlambi noma uThabo Celena sisanda kumthola ikhona lento asinika yona kodwa ke ngoku ekufiza ukuthi uNabi makabe quicker to find i combination yakhe engicabanga ukuthi uke wadlala noNkosi Ngiphile Ngcobo bazama ukucombine on that midfield phake ngoku ubuye naye afaka abanye abantu abuye afaka abanye abantu engingazi ukuthi uMr Nabi ufuna ukubonana angeke ke ngibe ngaphesheya kwendlela as ucoach enza ngayo mina okwami as a fan ukuthi ngisupport into asibe sinika yona but ngokubuka kwethu nathi singabalandeli kukhona la esibona khona ukuthi no man uma engadlalisa ubani nobani mhlambe kungalunga as sizi fans kodwa ke mina but I'm remaining supporting whatever ebekwe ucoach ebekwe i-technical team ngoba sisube singekho ngisupport leyo nto kunenkulumo abantu abavama ukisho ukuthi sometimes i-dissolution elapha kwi-Chiefs inokukhozwa ama-supporters abanye bakhale ngokuthi ninokunikeza ucoach esuke khona nabadlali i-pressure enkulu mhlawumbe nani because mhlawumbe ne-frustration yokuthi i-team has been underperforming for so many years kunako yini nakwena ukuyibuka ngalelo so ukuthi nina nama fans nokunikeza i-team under pressure igcine kwasayona sicindezele ukuthi perform ndingakuvuma lokho bhuti omdala kuyiqiniso elimsulwa ukuthi nathi singama fans ngenxa yendlala mfowethu indlala inamanyala if sithetha ngeKaizer asithethi ngeteam encinci sithetha ngeteam enkulu ibisenza izinto ngoku sithetha ngo10 years sikwindlala so nathi singama fans ikhona lento esiye sibone ukuthi noko manje asisebenzise mhlambi ukuba emotional ezintweni ezingama results kuyona of which leyo nto ke ibuyi wabulala ama players somewhere somehow kodwa ke ngoku nathi sibethwa indlala ndingakucela nje kwi supporters ukuthi nje sinyamezele noko mna ndiyile ndoda futhi elokwe ikhuthaza uxolo nolonwabo ezingaziqoka ngokuthi ngilogubevu ZN ngingulo captain engiwuyena mawu captain fana ube yisibonelo uma ucaptain fanele ulead abantu noba ubabone ukuthi imimoya iphezulu uzame ukuyehlisa noma ngingeke ngize ngibe 100% ukucontrola isituation yabalandeli ngikhumbula nje ngangikwenye igame sishawa amaZulu kwiCulling Black Label ngisegoli abalandeli bejikijela ucoach I think kwakuwuzwane ngizama ukwehlisa i-temperature yabalandeli yize kona babe overpower futhi kuleyo situation umndeni wakwaMtawungu wathi masewuhleli ubuka amakhamera indlela kwakusenziwa ngayo ngaba recommended ukuthi ndizame ukwehlisa ipressure yabalandeli ndingabonakali njengomuntu
onolaka ogibiselayo kuleyo game. Ndizama ukuthi bafowethu masehliseni umoya, i-team izoba right. So amanye ama-fans ke anolaka shem akazenzi, kodwa ke ngiye ngithi mina singama supporters okwethu ukuthi sifike sisupporte, siphume sigoduke whatever results, ngoba kwa football into emna endazixelela yona 3 things endizisebenzisayo: yi lose, yi win, yi draw. And ke ndazixelela kwezinto eziwu3 ukuthi whatever yenzakalayo kumele ngiunderstand, uyabona, ndiphume ndigoduke. Yes, Siyakubona futhi kwiSinenkani FC. Umningi impela kwiSinenkani. You are just one of the dominating fans or supporters or structure in terms of ama supporters. Ithi into yakho neSinenkani. Into yami neSinenkani inkulu kakhulu ubhuti omdala. Pha kwiSinenkani ndisupporta ngoba kuyiteam yangasekhaya. Njengoba bengendatsho ukuthi ngiqhamuke emampondweni. Yes. Amampondo onke wawela umthavuna nje ngamampondo onke uyovala ngomthatha. So iSinenkani ndisithande kanjani? iSinenkani ndisithande ngomfana owayesidlalela ekwakuthiwa nguNtsizwa Silangwe ongasekho emhlabeni, rest in peace boy. Rest in peace. Yes, so ndasithanda ngoNtsizwa iSinenkani kuba ke uNtsizwa besikhona sobabini apha ku Facebook. Eloko ebona ipost zami nami ndibona ipost zakhe, engumuntu oculayo kanti futhi nami ndingumuntu oculayo. So into yami nayo uNtsizwa yaba common ngolohlobo. Bemane ke bethathwa kwiSinenkani bezodlala lapha eThekwini, siseyibhizana FC, uma kudlala izikwata koWema, koGlip, koMlazi, sibaculela uma bedlala kwayilonto. So it's one of the player uNtsizwa eyaba close kum, ndagcina nenamba yayo siWhatsApp. Man ngendeva ingoma sifundisana apha ku WhatsApp, athi hayi wena bhuda Hotman uzoyibamba le ngoma. So ndamva kuba ke nale makhaya udlalela iSinenkani. So uthando lwami kahle kahle kwiSinenkani langena ngoNtsizwa. So ndasithanda ke iSinenkani kuba uNtsizwa esidlalela at the same time ezobuya azodlalela ngapha. Deske sa move sahlukana ke kwibhizana ezikhulu ngendlela ezenza ngayo engafuna ukungena deep kuyona. Kwakhona ke umkhumbi wamampondo, uNtsizwa was the captain of umkhumbi wamampondo. So kunobu budlelwano obabukhona kumnaye. At the same time edlalela iSinenkani, athi hey Hotman iSinenkani siyadlala, mawukhona ndizokwenza ngcono. So iSinenkani ke ndithi la eThekwini, athi hey Hotman ungakhohlwa ngeweekend siyadlala. So ke lavela lapho ukuthando lwami leSinenkani. Futhi bandifika ke kwi-fans eSinenkani zijabulele kwakubona lo Gubevu ZN, uyabo, kube ilonto abanye ke without knowing ukuthi ndilimpondo kwamna. Oh yeah. Cha ke ngondishintshe nje ukuthi ndikuGubevu ZN, so ndikhangeleke ndingumuntu wangapha eKZN while ndingumuntu wasemampondweni. Yes. So ke uNtsizwa ke wandigroom apha kwiSinenkani, ndagcina ndiyifan yeSinenkani, futhi ke nezikhulu zeSinenkani okuyimanagement, Mr Nqoko, oKing, osisisaza kwi-management yabalandeli, bande accommodate, bandamkela. Ndagcina ke sendiyifan yeSinenkani ngolohlobo, nama t-shirt nanama tracksuit wakhona ngenxa yokuthi ndizosupporta. Ngeke ndiluqhathanise uthando lweSinenkani neKaizer. iKaizer it's big team eAfrica yonke. So njengoba ndisupport iSinenkani, ndisupporta kuba kuyiteam edlala kuMtsepe League. Engeke futhi nomuntu athi yindaba uthanda iSinenkani ukhombisa uthando lwayo kuneChiefs. Ezinto ndazirate ngokuthi iChiefs it's a big team eAfrica, so ndiyayisupporta, ndiyayithanda, ndiyihambela wherever la ikhona manginamandla. iSinenkani ngisupporta ngoba sikwidolophu yangasekhaya, futhi naso ndisinika uthando lwaso ngendlela yaso. So ke mangifika kwi-team enkulu ke ndisupport iChiefs, and kwi-Chiefs kwi-Betway ngihloniphe kakhulu iChiefs. Andikwazi ukusebenzisa enye i-t-shirt ngaphandle kokuba ngisebenzisa i-t-shirt yayo. Noma unilandela kumakhasi onxibelelwano, ndifike ndibe kwiSinenkani,
ndifike ke la ku NFD ndibe iDurban City njengoba siyazi ukuthi idlalela ko Chatsworth nayo futhi ndiyayinika uthando kodwa ama level awafani akusho ukuthi uma ungibone ngikuleyo team sekungiyona no kuphela into engifike ngiyenze mina mangifike egroundini akusoze kwathuleka ndikhona ngifike ngicula ingoma babe khona ke fans ezinjoyinayo siculele leyo team ngoba into endayifunda lapha kwa sport ukufike usupport kuma tournament nje apha eThekwini ndiyaziwa ku tournament yase Glip ndiyaziwa ku Kaba Cup ndiyaziwa eWema ndiyaziwa nje ndidume nje ngokuthi uGubevu masefikile uvela fika dedela ingoma nabanye abafowethu abaye bathande ukuthi sicule nabo endingathi nje mandibala oDlamini wamaZulu sixhuma nabo oSibongeleni oThatho umfana wesigubhu omhlophe weCeltics so abafowethu bafike bazi brothers kumina nabanye osisike safike sayenza lento yothando lokucula kanti bafikelela kumuntu uvele ke owuthandayo umculo vele so sifumane sifundisana ingoma saqhubeka kanjalo ke singabalandeli base KZN abazithandela ukucula ningafuna uyibona uyichintsha kweKaizer Chiefs kukuba iChiefs ibuyelwe sisithunzi sayo ikwazi ukuthatha amakhaphu ikwazi futhi nokuhlala kakuhle lapha kwileague ngoba mawuthi uyabuka last season sibe ku number 9 but even kule season mawuthi uyabuka isimo sethu asisihle kulo 8 games osele weChiefs I so wish iChiefs at least iwine u5 games just to be on the safe side ukuthi sibe khona kwi-top 8 ukuze sikwazi ukuba ingxenye ye-MTN 8 next season so lonto it's embarrassing ukuthi team enkulu kanje ingabikho kuma cups abalulekile especially la eSouth Africa sidlala ama cups amancane so once wangabikho kweyodwa that means usuvele ulost so ndingathanda nje ukuthi iChiefs ishintshe kakhulu kulo 8 games osele inika umfutho wokugcina kube ngazathi league yaqala ukuze sikwazi ukumove kwiposition esikuyona ilokho nje ngingafisa ukuthi iChiefs imove nanokuthi njengoba sisekhona kwisicoco seNedbank bengingathanda ukuthi iChiefs at least makuthi uyadliwa idliwe kwifinal futhi kungenjalo kube yiyona cup esingakwazi ukuyithatha just ukuthi kubuye idignity yeteam sikwazi ukuya phambili Nganza kwethu siyadvala ke uhlelo behleli naye ke uNkosinathi umfoka kufa odume ngelika Gubevu ZN siyadvala ke uhlelo lakho lwingqayizi vele intandokazi yakho yohlelo igama ke ngusabele Ndabasi umfana phansi le emkhumasi siyacela ukuthi you just go in numbers subscribe lapha ku YouTube go on TikTok go on Facebook go on X and Instagram uthande ke yona ke iDurban Network so phinde sinibone ke sesihambe